Ekuseni nje siyavusela siyabingelela. Kuthi wandlulisa umyalezo le. If une-business, if you have a business nje kulwanyana mhlawumbe like yabona mas about ama-restaurant, stores, your tavern, yabona. Lapho nje kubusa khona abantu. You have to post your business. Awukwazi ukusebenza for good your business. Ungalewa, awukwazi ukusebenza for good last. Ngaphandle nangaphakathi abantu abeza kuwe ebhizinisini lakho angobantu aba-clean. I'm not saying abantu abathakathayo or abanye beza namathunzi wabo, yabona, nezinto zabo. Abanye bazothenga lo mabhizinisi banezidumbu banani. So ibhizinisi iyayidinga into yokuyiprotecta, iyayidinga into yomsebenzi ukuthi kuhlale kuvulekile kukhanye konke into zenzeke. Asiphaphameni simnyama, asiphaphameni into zakuthi lento ikhona lento yokwenza izinto zenzeke. Ngiyayiphatha-ke nabathi uSolomon makhosi ngisesigodlweni njengamanje sithi ngiyayisabata dlondlo bashisa lijaji lamajaji elajaji amanye amajaji ngokuthi esona. Hayi man Solomon, kanti uthini abakuva vele phansi emampondweni lisikisike e-Unity Park kwagculaza umthakathi nguhlophe nguJojo ngumzekelo kumabhengu makhosi ngiyamthanda my lord.